Yambala ibino nwango aputokwe ibino nwango nyachwang chwangi ibino nwango nyakayodi ibino nwango muromo onyo ka ikitabo me fodi pino niangini nger machango nyako kokel pecho itimo irango nyaki tedorigo kafuta mara pena ibino nwango mweha sisa irango mweha sisa mweha gadamere mweha gikwar mere mweha gichuore mweha giyuoche giki piny nitie kwethe meno dhok agoya chali dhok paka chango wecho bedo nger maturu bol me hongo ngoye mawacho je kisi kimoro je nitie kitabo me akamito wachori nike amito wachori winike kuom joma jotieko nwango kitabo me tek mere joma josoma dhupadhola i secondary schools otieki nwango ni ma achiel kuom kitabo maber ma adieri I oro mafuonjo odo kula won amu bedo gima duong tek masawa me joma thoth kosa nyithindo pechni mathoth jo yuak odoko pechni mathoth bare rupiri tima nyachoni osinga lengo to ko ng'at monwango kitabo me gere wakelo jopadhola je kanachiel kula mama ido ruwenyo je bino duoko kitabu mandiko iluongo ni A Kisili Spot Shaped Characters of the Jopadhola Luo Social akakite subheading mere wacho nike a social sport and military training by the Jopadhola ancestors amito wachru winike kanende dhano oniangi machango tho padhola ile bedo pecho peri ni siemi ile bedo kikisangala ongoe gima teko mare bedo de kadadi kadachiel tamito wachru winike ndiko bedo mich makisi dhano je kinyali timo to afwa were nike omia mich machale gameno onyo kitabi nario mantie gine ka Majanga and some historical facts in Padhola nuangere isiri gana piera ryoga beach aka jo Padhola gitena matimo chweyo gichungo pecho nuangere isiri gana parga beach ende kimito nuango kitabo me simu parani tieye fodi chinga chiek mago copies kwet anche kagi copies manok to kano kuom copies manok me Majanga and some historical facts nyalo nwang' rock kuom jo Kampala joma jotie Kampala ka inyalo kidho Uganda bookshop tinyiewo iwela chiel inyalo kidho Mukono bookshop bende gila nyiewo wela chiel inyalo kidho Nagongere kacha Pogot tinyiewo bende wela chiel onyo weami wi namba simo para in case namba simo para Benedict MTN is 0782 48 95 86 0782 48 95 86 and Airtel is 0704 54 60 25 0704 54 60 25 afuote teke were majameni ke umeri chugo giwini wijuma wi ero gimachala gama ukiru duok chien ukiru gikichieni kendo were wuchung kod wi tek were wuchung kod wan Padhola pama onyo yawo wange tenge gitenge rupiri atieko ber Padhola iongo machek me anwango wachi kwethe sana to benda la kwayo wini wikethe ye
paka ikitipa me WhatsApp group abino medo pito wigi watch kwethi iye. Amina. Kongri jaduong madom. Wala kori jaduong madom. Jaduong no wane oketi group miluongo ne WhatsApp. I'm actually very surprised now jaduong be follow WhatsApp. Jaduong wala adding it tonight. It on the group me into tiek warning jerimo agichenu. MTA number wala ketini WhatsApp. Where manendo keli kenyo kedoki. So DJ, I'm seeing the DJ's desk is empty. So what ya jaduong me? Jaduong what ya kaki jo to dong milongo jo nu wo rari. Tie maluse parani. Tunyusame kimako ngeyo. Konyo tuniluse pa jaduong me. Tie ngana nende wajurani ni jaduong me cha. Ya wajuru winene ni. Ka winene jonya mati deli pa jaduong me. Kinyuti ni goti. Mano style machwech. Ngato wajuru ni kisu jonya mati di ngeyo fuk. Kisu fuk madi ngeyo jon meno tekino. Be menya ogituo. Akanya ka go na makedo tiego waka. Alongside jaduong kibang. So ihola mapama. I want the DJ. Ensure everything is clear. Please, those who are down the other side, just make sure only your ear is attentive. Yes, your mouth can be busy, but ensure your ears are on the ground. So, Haramapama, please move closer. Please, you can move your seats out of the tent and come a little bit closer. Take your positions. Because after here, work at the performance by different artists. Akimiti kimoro makati kanya nyaka mon majuto te nyash jujiro judongo nyash ni ibiro jo nyash ni nyash pe na bino ngwenyo wiwinjo so akaso ebe sama akimiti kimoro ma nyati majichwana ndo binuka obolo goyo nyitino manyiro obolo gojo kikido yupecho nyati wona maduanyi kichwana maduanyi kuna maduanyi kuna to jone mi to timango Yiri mapadola, chamui mwoko manumu, muromo, chamui mwoko manumu, chamui rabo muromo, manumu, chamui kimilongo ni magira. Result mere will have for you later. Aka oroma bin wakito belo gisenga. Senga mala warwini, bedi ke duonde madiro, bedi ke duonde mantanye tindo, ngi bedi ke duonde makisika. Aka tiege more Museve no wane ke meto jate ma Uganda manyako o chama kisike moro je wachiri gono la konyi wok moroto to teri ni at the source of the Nile. So ye jome Uganda wala mi wini samanok but igima dum makigana nani dami to nuwa mbo kenyo match moro bedi kunyo dunya wadong pigeni match mo dunya ojo dongo Ala kwa mi microphone the big man I know you have your microphone so you will introduce yourself. We won't allow what you nyingi ni